Salka Tripura Loksaha Chungmarni board lekhamo belekino hom dodamni bisingtei lekhajagi tongo krung constituency ni krung board center te counting center board lekhamo jota beremo nasigi nakhange BJPni biskan aguja Salka Tripura Loksaha Chungmari wo BJPni Wngnai batanai Maharami Kirti Singh debroma 6 lakh ni slepen kubang board by biskango lit khaitongo abo hakino India jo CPIMni Wngnai batanai Maharami Rajendra Reang second position lit khaitongo tapsu jotei shaimamani lit khaimani 2,34,309 vote by Biskango Agugza. 43 Korbok ST constituency wo first, second, third, fourth round Maharami Kirti Singh 17,362 vote by Biskango Agugza. Aba Hakino India Judni Wngnai batanai Maharami Rajendra Reang 6,126 vote by Biskango Lit Klaja.